Hello guys, nabon chawin che bai tu ni ko hin im hau ki an ki ti hin ti la cha Facebook na hi a hi le ama hi ahungin originally ama hi manipura hi in hin la tu a hi khot khoti a ajipa to hi service ball hi je chun ajipa he ye chun Facebook nga he boina anei je chun ahungin ka koma Facebook nga ama boina chu a hi le ave na hi le set up payout account ki ti ko realiza nam na ki bol kha hi te hi chun im hau ki min ko ana pai a hi le document na chu hi le chum ai ki nen ya chu fill up bol teng la pay out ta kho link i bol go teng la ai thei ji pon ye chun tu chun report jong ka bol win screenshot ho jong ka bol win profile link ho jong screenshot chu attach ka bol len report bang chu ka bol ai tai yin sat do lai hung phan te wang ka ti hen mi khat mi ni a jong hi te a chu pha ka mu in ama jong amin pa he amin kisut na lai ko clickable hung hin tin wang phan a he jong la sum hen mu mai the ATM ho jong submit ka bol pe in account jong chu acceptable lo hameti a hele ama account jong chu thau ki nen ye chon awang phat le amu kit mai the bi hila amin pa ko clickable hong hi ding chu dei he in ye chon clickable hong hi ting chun chi amin ko a document dung zu ya koi phat ding ai je tu ai sei ho chu ai hon ki het thein na diwa ei ma profile min pa ko ipca he document to ki tu a koi ding kan ti ham ti ai le ke chun set up payout account hi fill up teng le direct nga hi chi min pa ko kilang jeng hen langa ko hi chi dung zu ya ko fill up pai jeng je wa chu aboi ji a chu kan sei bo hi in a hi mo chu hi de lo hen abula ko na ko ibol wa le ki che sana ibol wa le hi thei hi je na hi mo chu hi de poi yong la tunin ama chu izo chanwa i thei top swa chu ibol hen wang hi le imen jong amu phat jong he ta $45 lang anei ta je bol hoi le Facebook nga wang hen sum jong he amu thowin ten bol jom hen lang le i tu pheng ho jong ve sa jeng ji tu a hi kim hau ki tu ama profile bin chu ke ni ong ka hen khel ki lonin original name a ka hen koi lon hi yam tia azul hi jong i mai the ve in se chun ama original adi min di ta choi le nem nei kim hau ki hi in ye chun kim hau ki ma hol lovin nem nei kim hau ki ma zo i hol di hi je ama lim jong ki mel chi un lang ama min ki ba pi jong atam the min ya cha lim na ki mel chi wa alima na hin hol yeng di da nei je i man na sei no me Heo ki pa me mongin ka ki pa valen ka boina tam pi phat lu sa ta lu na heo nin boy pi hi in pa hi wang ka wat na hi en ka wang phat na le sum kan mu mai the hin ka loi ti ho friends oi na follower on mi thai chang khat kan hot diu he heo wa follow lo lai hon za hin follow vo heo zang len kip gen hi ki pa me sun ma holim na jang ngai ta win ama jong hi na support no hitin na ana follow hitin follow bol lo lai hon hitia chu khat la khat ki sa to a Facebook nga earning nei nom jaw se chun ki dok to di he ti chu kain tim na nom he je mani yong ha sa ta hong thon he en ko tia ko na hong thon he en bon chun di chanen ga ki bol do pai jang la chu than om men hin la ni ve chan na tiang wang phatan te ti chu ka kinep na he le tata bye bye ai ti wale share na bol te na